Mari na ngari ya gwithondekera, anake aya eri kuuma kaunti ya Mombasa mari na muoroto wa guthiururuka kaunti ciothe 47 mari na matanya mamwe. Kuuma matukania hakiri na kuhota gwiturira ngari ino kuuma kuri injini ya nduthi, makauga mationire mundu ugutambura kiheyo kiao, uguo marathiururuka makienda gucaria kigina gia gutungatira aria mari na iheyo cia mwanya, undu umwe kuhunjia thayu na urumwe bururi-ini. Tutatumia hili gari tutembee Kenya nzima, tuonyeshe vijana vipaji ya kwamba hamna haja ya kulalia vipaji. Nginyagia riu mahotete gutwikania kaunti 17 thengia ya morito maria maragerera. Tunataka tutembee Kenya nzima tukihubiri amani, tutembee Kenya nzima tukiambia vijana ya kwamba inawezekana, ya kwamba karo ilikuwa ni changamoto shuleni. Kama mimi kwa mfano, hiyo peke yake haikufanya mimi nikate tamaa ya kwamba nitaacha masomo ama sitaendeleza ndoto ya maisha yangu. Thengia ya uthunduri na uthondeki wa indo itiganite kuri a Kenya aria makoragwo marathimitwo na iheyo cia mwanya, na kuringana naya aria mari na iheyo ta icio matitamburagwo. Uguo muoroto wao ni gutindika thirikari nene na cia matura ithondeke thukuru wa gukinyaniria iroto ici. Ni Akenya ingi makoragwo na iheyo itiganite, na thutha wa kurikia iheyo icio makaga mundu ungimahura njeki niguo gutigirira ati ni magunika muturire-ini. No hari anake aya eri thutha wa kurikia guthondeka ngari ino makona ni wega mathiururuke bururi wothe niguo macokaniririe aria mari na iheyo ta icio. Handu-ini ha Inooro TV kuuma kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Ciao wa Kariuki.